clear tu te chebai kan bu ka cheu tuna hian Aizawl West 3 wan chunga bialdu MLA Pu VL Zaithanzama malakna development works MLA fund kan ti mai veng pakwa a hnathawh te kan thlir hodona heng kan thlir tu te hi azawain ani lem lova alangsar deule thalak rem chang deute an ni ber don ani bungkon ole tuna kan thlir mek hi bungkon tontir thenkhatin haidai koi anti ania Aizawl veng thenkhat le kho engemaw zat luka ani bera peak hour office kai hun chowa phechuan alun zual hle ani Aizawl West 3 bialdu MLA Pu VL Zaithanzama chuan helu kazim lutuk ngai bo in MLA fund mangin zawna athotira azawlaya chuan ahma aya fit sari achanga fit ria thlengin azaw pha motor tamzok chu an kwal pop pop theito ani veng mason na poimo boxi ania lir theitan chet a ol sampha bok awang hian changlo tharzel turtatan a hlu hle don ani helai muna hian lir thei atlangang ti tam tak chuan rin ngai na an shelo mai the step zaw vak lo omin tuna a omdan achang hi chuan kan mi thla thiam to lo hial mai thei bok bungkon high school kom chakni in tuna chuan lir thei an tlan chuk chho zung to a mishing kalna step chu chia in athanglam achangin lungrem chho ania boulder cha chatak chunga RCC mangin lir thei kalna an siam ta ani hei main hi nilovin asira ke kalna tur siam ani boka thir mangin chaklam sira leilon siam ania school kot pan na tule abul step thlengin siam vek ania na thok tu ten an choibel hial na mun ania suk chho deuh ma se veng mi puin an chhor tangkai tak zet ani helai mun hi bungkon ni kang veng phei ania kongzaw chatak omin Aizawl thanglam ailong Aizawl West Serzol chungtlang le adangte suma stand ani tui hok luan kor chunga thutna nuam tak mai rihnim thingbuk noya siam ania zin ho turte veng mi puile sikul nau pang thlengin thut ha cholnan an mang changkai hlea veng po achei hle ani veng chunga street light te achiat fu awangle du thu sama a en thattok lo awangin bungkon kon lai taka high mast da ania heipo hi bungkon tan thil thar ani kon lun lai ania atangkai dan tur chu kan chho thiam mai ome tin veng ti moi tu le chei tu ane bok helai mun hi bungkon presbyterian ko shenbiak in kot ania helai venga an har sat na to pakhat chu erung bol na gas ani apan na kong achia chu thushan zol zaw awmlo awangin gas phur motor tan in her arem lova gas motor thleng zolo gas semna point lataka poisa hloa gas putur anroi angai china aboi thakle bungkon ZPM unit ta chuan azawna turin mi malram andila an phalsak nuwa turning point tur an siamta ani apan na kong siam chat ani tabuka a chhortu helai veng mi puiten MLA chunga lom thu an soimol mol ani hengte hi bungkon bi ka chuan alangsar zual kan chop chhuat theite ani ri a hengbak po hi waime in siam thatna te tui hok lon kor siam te MUP building baka mun engemo zata MLA fund manga tho omin mun shang shanga veng mason na na tho mu tur atam hle ani khatla tuna kan thlir mek mun hi khatla bethel kong phei bungkon le Johnson College lam pan pheina ania kan huang hian kong zau na le lungrem ro pui taka tho ani MLA fund mai ania sum atam lo ma se thoktu ten hlo po kwamin an thoka tuna chuan kong zau tak ako phei tarwa mai ala nang hian mana kong sirading electric ban te chu kong laya ading tawu maya chutiangin PH tui semna T cluster te po kong laya anom taringot mai tunlaya ram fit khatlek po alu em to a hetiang zat zat maya kong zau na tho ani na tura rilru le ngai tuana thale zum thlenga seng tu tam tak anom nge yang
abul ber ero bial tu MLA ania hei hi mason na chu ani vengle khomi puiten kan la chhor don chawa thir chu alin lain deng ro anti ang dawin ati thei hun lai thil ti hi nakina kan thatna tur alo ni zel don ani helai mun hi bethel kong phei thonin jing nilum nung puak pa a veng pa ho han ti ti khom na tur kho hoi na zaw le theng thonwam hun wal aw taksi ania chut na tur moi takin siam ania heng mun te hian veng achea mason na pakhat ania achangkai em bok ani Aizawl hian chalai te ta na infiam na tur mun ma siam a hau ta khle to a sum ompo ni se a mun tura kan buai chin khatla ti le basketball a in zom deuh tlata kan shiat tak na hian an thlan mual bul maya mun chatak mai basketball court an neya in khelna tlak ani to lo awangin na sataka chei chat ani nuwa chalai te tan tuna chuan infiam thein pe ani ta a court deuh ngor alani ria practice nan ero du thosam ani to hei mai hi ani lo jail high school kom thlang loka futsal khelna tur siam chho mek ani boka futsal field puitling chatak ni tura ruwa man ni in tundin huna achhuat leveling le PCC chunzo to ania khatla chalai te anwan nei tak zeta anma ni du saktu bial tu MLA an veng pa ni bok an nei hi an om hle ani tin JL Higher Secondary School khenma kong chu side drain te siam cha in khu vek ania kong azaw sota motor in tlan pel theito ania ke akal te tan po ahim pha to hle ani tuna kan thlir mek hi khatla ko na changa chongo road phei kong chungin kong hnuai apo thak na tur step moi tak maya checker tile pha ania athui hle maya kan mu ang hian ke akal chor tangkai tu an tam hle ani tin tuna kan thlir mek hi khatla kon traffic point sir loka kong hnuai po thak na step checker tile pha ani boka mizoram hi tlangram ani awangin veng chung in kalpo na tamber chu step ani reng dona chuwangin chale moi takasiam hi apoimo hle ani khatlaveng chunga MLA fan manga hnathawh hi azawai chuan kan vasoi kimin inmit muwa kan pho chuak seng don lo kongsir mipui kalna a tlak dal siam na te wantlang zun in siam te YMA in chei chatna te tuihok luan kormun engemoza ta siam chatna tho te mipui kalna tur reinforced cement concrete RCC asem te bazar siam chatna tho nan te NGO shang building thuam chatna tura sumle pai pek chwa baka chung ko harsa chomdol na le wantlang khoi thil harsat na shang le rampum huwa pa mimal choi moi da dong phak te lumpui na sem chwa zo zai te nen chuan MLA fan thian alo vadai zai em kan ti lo thei lo ani loi pu veng hi Aizawl West 3 wam chunga chuan hoi berti ila kan chiang mai ome aveng among deu awangin thla thlam an nilowa tuna bial tu MLA Pu VL Zaithanzama hian na satakin MLA fan mangin achei ani tuna kan clear mek hi loi pu veng field ania Aizawl West 3 wam chunga chuan mun khata MLA fan chung man nem na ber ani ome he field hi West 3 wam chunga football khelna field chun ani deu maya chuti chung chuan ngai sakle siam chat a hlo tok lo ema fulain chaklama tang hian tuihok na sataka alwan lu chin awangin in khelna tlak ani ngai manglo te chuan chaklam na sataka lain tuihok luan kor zau chahek khok takmai eng anga fur puipo lo thleng se tuihok zong luan lu na tur siam ani ta a field chimlama luang phein thanglama in pai thavek tura siam ani ta a chumai nilovin field leveling na hau tak mai tho ngal ani boka nakina pheichuan pavilion lian chazok le ahung na thlenga tho chun zom chho zel tum ania chalai te tan chuan lom thu soi mol na tur ani e loi pu venga hian atun tir kongpeng chuam tlong rota wantlang zunram thiar na chatak siam thar ania helai mun hi kon lun lai tak thingpui dor le hotel thlenga omna ani awangin engtiklai mai po in mi an thu chep chup reng to maya atangkai don hle ani
tin BSUP a volleyball court siam ania veng thlang lama waiting shed siam ni in YMA bungro in te MOP building te Presbyterian biakin bull step siam te MHEP in bull step siam na te Urban Hospital zone in siam te YMA Information Center building repair na le loi pu veng thanmol kung RCC siam le kung thar lai thlengin MLA fan manga na tho mu tur atam hle ani mission veng khang Aizawl West 3 wam chunga veng lian ber pakhat mission veng khanga hian MLA fan manga na tho atam hle maya kan soi kim seng kher om love tuna kan mu le clear me khi tlong ro ta pusi ro khu maram kong zau na le retaining wall ro pui tak mai ania alungrem ringot po anep lo zia chu kan mu ang hi ani kong zau le lungrem ane satlia lova tui hok luan kor siam alani cheu bok tin tuna in moi tak mai kan mu hi MHEP in ania bel to MLA Pu VL Zaithanzama fan mangte Pu VL Zaithanzama Lok Sabha MP Rajya Sabha MP Pu Ronald Sapatlaw le AMC Pulal Mingmoy te fan mga hetianga sakpum takhi ania veng chung tan le abikin MHEP te tan veng ro hlu atling takzet ani mission veng thlanga hian MOP building po MP Pu Ronald Sapa fan mga thole bel to MLA Pu VL Zaithanzama fan mga sak ani boka hei po hi an veng tan chuan achangkai hle ani MLA fan mga lungrem na tho ringot po hi atam hlea azawaya soikim sen po ani lowang tui hok luan kor siam na te step siam na munshang shang ami te hand railing siam na te checker tile pha tele thil shang shang na tho te hi atlang pui chau kantar langa hengba ka po hian kumthum kumli vel kalta ami tundin huna thalak rem che tolo veng monglam tuilwan kor nimin na bo lek luk to te thlengin a oma akim changa lantir vek du mai ila munom le mititlai ni phak to lem lo tangkai taka man mek si tam taka omti kan chiat acha ome mission veng thlang chuan noilama hian MLA fan manga na tho mun so pakhat lai maya mu tur a omboka tui hok luan kor siam na te retaining wall te wantlang kal na kong sira von ban siam na te checker tile step pha te stainless steel hand railing moi danglam tak mai te thlengin kan hol kim vek seng lova kan soitak angin atlang pui thuak chau tarlan ani awangin achor tangkai tu ta chu aveng mi puite bok hi zotila achiang mai don ani maubok Aizawl West 3 wam chunga veng changchak berbai mauboka hian MLA fan manga na tho somni pani zat mai mu tur a oma akim changin kantar langseng don lova alian zual deule veng mi puiten changkai taka an man ho deu chau kantar lang don ani building achangin chantaila YMA Information Center le property building saknan changkai takin MLA fan man ania MHEP building te MOP building siam chatna atante man ania retaining wall hi damvenga pularin sanga late in bula te pulal biak le na var te venglai in bulte konvenga anganwadia te pu union thanga in bula te tlangvenga pularin oma in bula te tlangveng maubok caution reception counter te puwan laliana sikulveng in bula te siam le rem ania pulal biak le na varte in bula step siam ania checker tile pha ani baka hand railing chatta ka siam ani boka Salvation Army biak in bula le zamte workshop tlangveng bula te checker tile pha ania sikul venga pulal sailova late in sira step le hand railing te siam ani bok mabok tlangveng panna step siam ania RCC pavement asiam ani boka konvenga pulal panliana in sira
PCC flooring siam ani boka kaushan thiang hlim biak buk bula step siam ni in khwang chera property house achanga purem kima in bul thleng step siam that ania dam venga pul hnuak in bula step siam ni in venglaya puje lalmoya in bul achanga baptist biak in venglaya side drain chataka siam ani bok nursery venga hian bial tu MLA Pu VL Zaithanzama nu ma mu tur atam hle mai bok tuna kan mu kong lang phei rui mai hi putlang siam road ti ania he kong atlang theinan hian shilen hunlaya task force hote branch YMA in retaining wall and siam tele kong lai na shima po sumle pai thale zung akal nemhle don ti achiang ani fam pilal sang zoli silo in achanga pulal biak liana in bul thlenga step checker tile le hand railing siam te puarlel nei kima in bula checker tile pha le hand railing siam te hi veng tan a hlu hle maya venglai presbyterian biak in achanga pupisi seikunga in thlenga hand railing siam te puar ko la late in achanga thanwal pan na kong zau na le retaining wall siam te step siam chat na te thanwal hlui le khatla south in rina korleido thlengin MLA fan manga hnathawh mu tura oma kan soita kangin kimchangin kan tarlang seng don lova amun ngeya hnathawh te ifya du emo ka thlir ve du shim iti ani chuan thosa phung khopa veiwa na tur mun shanga development works kalmek te nileng dai thlir tur inei ngeyang bungkon veng thara MLA fan manga hnathawh te po hi akim changin tar lang theilo ma ila kan tar lan chin po hi veng mason na lang tham atling MLA fan manga hnathawh hi somni don atlinga thlir thuak te ang tuna kan thlir mek hi rong root leido ti ila kan chiang mai ome bungkon veng thar le new capital complex in car kor om thachunga leido ania hetiang thil hi na hau tak atling hand railing siam thar na te retaining wall siam na te le mun shang ama son na vung thar chwa tur te hi mu mai thei anilo soi mai hau lo tur pakhat chu chalai hoin lom thu an soina pakhat bungkon veng thar wai me hola badminton carpet pha te hi lian tham ni lo ma se soilo phalchi anilova tuna nakal mek le tho mek thleng hian next episode lo chang top maila kimchang le zwalin I mu tur kan ron chhop don ya khatla south a MLA fan manga na tho te po hi soile thlir kim a harviau to mai thei mun ma arem tok lo awangin na tamzok hi step siam te checker tile pha te le lungrem te ani tlang puya kong zau le repair thleng po in tho ani hey kan MLA hi in kalpo na kong ngai poi mo mi takania kan venga hianin kong siam tur kan han ti chuanin e ka phur zong takaloma ti mai thina helung rem sei pui kan mu po hi fit za siam tura estimate ania cheng nuai sari ania agency tan YMA kan manga amaro chu kan han tho tak chuan fit za le somli sei kan thoka akong chuat hi kan san boka chu chau ni lovin electric ban kan son boka ama chuan helaya hianin motor te car pa ngai kal theya JCB lo lu don po in mi lungrem thia ngaya chu tianga bei chu kan nia amaro chu nuai sari khani na lo dai hle maya agency ta na kan man YMA ne na po cheng nuai khan le singa lai kan pe theya alo mum kan tia kan na tho hiani na taka chuan kan chuanga van tlang ina ti thailo turan ngai khati waya te po kan in ngai ani helaya thir leilon kan siam po hi MLA ne na kan han soya ti ta che u ti maya ti chuan thir leilon that tak kan siama alanding po fel takin kan siama chu mai ni lovin kan thir leilon siam na hian abang kha a hlep tur angkha mundanga kan mang le kan khat la sau chunga kong zau nan te kalwat siam nan te kan manga chu tiang chuan kan MLA fan hi tangkai takin khat la sau ta chuan kan manga
amaro chu thenkhat chuanin a hlok na lam tur ngot temin lo thir pui te po ani mai theya a thok tu te ro chu kan hlok lem lo amaro chu sangson jong jong hianin adai zelani ti te kha kan soi du a he thir leilon jom tu step po hi ama chuan chuk birvutania kong hi ai hek nge a chuk birvut pai boxi a kong ei hek tizau boxi hian a step a hi kan choi sang tawaka a great thang reng takin hetiang hian a chuaka hei po hi kan AMC fund le MLA fund in kopa kan siamani tuna kan hmu me kong chuk chho tak mai hi a hma chuan cement concrete asiam ania lir theive vanan du thu asam chia lo awangin MLA fund manga black topping chatakati ania metal road ani to chuan ngai ngam takin lir thei an tlan zum tamai ani veng mi puite chau hi a chhor tu ani bik lova in tlopo ton vek kan ni awangin chuk chho deute kong zau na te step siam na te tui hok luan korle thil dang siam na MLA fund manga na tho te hi a chhor tu chu mizo mi puite kan ni vek mai ani khatla east veng hi veng lian tak ani lova chuti rwalin he venga cheng te hi mi puimo tak an tam hle an smart a veng mi pui anin bo tlangin an lungruala chumi lan chian na pakhat chu kumsang ni sompariat MLA general election result kha ani hevenga hian MLA fund manga na tho hmu tur a omle nual maya tui hok luan korle achung khu na siam thap maite step a checker tile pha te step le mi pui kalvel tana vunban hand railing siam na te footpath siam thar na te le na tho sang te hi akim changin he video I clear me ka hian kan tar lang seng lo ani Aizawl West mi puite sibai kabu ka seu kum sang ni som pariat in than puya he bialai o tur hian pathian le mi puite zara thantlin kani angin klinglo tak chungin ram le bial tan rong bol na ka kowat la chu thei to pin na ka thok so ve zela tu na hian kum mel kan lo nai ve tare maya opposition bial ni maila kan thei ang to ka kan sum muang angte rual khai taka man hi ka du da na nia veng tina danglam na mel po kan bu ve zelani party clear lova ma son na rual khai theyang bera tho hi ka du chu sam ber ania sarkar sanga MLA fund theyang angte po lom ngai pol sang le local council le mi puite na thona kan tang rual la tho ho na satak kan nei awangin na po thatak tak mu tu bial chunga lo ta sum le pai kan mu thei fan sang te hi atam lam ni lovin amman na mi puite tan eng tiang taka tang kai nge ti hi apoi mo lai chu ni ka ria heng kan ha tho te hi fak lo du wanga thok emo vote du wanga thok emo kan ni khan lawa veng mi pui tan eng tiang takin nge heng kan ha tho te tang kayang kan sum huang ang te hi eng anga mi pui te tan tang kai nge kan manang ti ngai tu chungin heyang to kin kan thok ve ani kan bial mi pui ta na chen fa kom le ma son na ro tling eng tin nge kan tho ang ti hi kan thu pui ni se ka du fowa chu tiang ril ru pu sung chuan veng sang poimo ania kan hriat te kan thok ve a sarkar na kan chang lo na nga kan theyang tok chuan veng sang mel tidang lam ve in kan in ria sarkar na kan chang ani phei chuan he ai ro pui le na sa jok hian kan thok theyang ti hi kan chiang ani chu wangin kumin kum top MLA in than lom le tura hian na tho kor min hak ti le gai turin
bial mu pui te thin lung takin ka so ma seu ole kan soita kangin Aizawl West 3 bial tu MLA Pu VL Zaithanzama kaltlanga MLA fan mun sang sanga na tho te hi tlom ngai pol sang sangin an tho te ani hloma hei aya tamle zwal sum om se hebial po hian na sazokin ma ason nge yang ti achang hle ani opposition bial ni chungin mason na ro pui takan huwa tho mek zel ani bok kalpung thar mi pui sarkar noya phechuan hebilet hian mason na thar mu tur a om nge yang ti achang hle ani lodam la lawin engkol chala itan le kan ramtan kalphung thar mi pui sarkar noya Mizoramin alapu lo mason na lo thleng tur hi be sei na nen lo thlir rengang che chumi thleng thei tur chuan nang le ke kan poimu a kumin kum to pa MLA general election lo om tura hian kan hu to chin ni lo danglam na thar thlen tu chu lo thlang nge yang che kan lo me